mina ngicela ukuxoxela nje isitori ngokhazini wami. Ukhazini wami wayehlala eGoli, ethandana nobhuti othile wokusuka kwelinye izwe yena owase South Africa. So sonke phela sisazi isibongo sakhe. Yabo ukuthi umuntu uyasishonde nje lezibongo siyikhohle. Kuthi ngenye weekend ke afonela ugogo ukuthi gogo ngicela nilungise bandle ekhaya niclean ngiyeza ngeweekend kuzofika abantu baka Tupperware. Hayi siclean ekhaya ugogo akhipha imali yokugcina alanda umalume azathengelwe ngisho ibhantshi ukuthi nje phela ngeke asiphoxe kubakhwenyana kuzaba khwenyana. Bayifika umalume kuthiwe nje igceke kucentwe igceke kulungiswe yonke into okufile ekukhandwe ngemali yokugcina impesheni kuthiwe nje kuzaba ka Tupperware. Kanti uzizela nje nabantu baka Tupperware abazodayisa izitsha lezi zeplastic. So ke ekhaya kwadinwa ugogo wathi nje umuntu angaphinde nje angitshela ukuthi kuzaba kaSibanibani. Ngicela nje ukuzwa ngabakhonyana esangweni sebefikile. Ngoba nje ngipendisa imali yami empesheni ngazathengela umalume ibhantshi ngithi mina baka Tupperware abakamkhonyana bazokhuluma indaba zamalobolo.